lisekhona online emoyeni streaming live yes ezakithi underground
laphayo emfuleni wedobo kuze bengafinyeleli laba balesandla kule nto. Baba ungisakulelile emazina laphayo emfuleni wedobo kuze bengafinyeleli laba balesandla kule nto. Sengiphila kabuhlungu sengiphila namanje mangilele ebusuku umpumpa ekhipame kuze ngingaboni ngasephumelelwe. Asho mina sengiphila kabuhlungu sengiphila namanje mangilele ebusuku umpumpa ekhipame kuze ngingaboni ngasephumelelwe. Asho esta pasi
Sidliwe isikhathi. Ke sisayinandisa indaba yethu le ophuma enkundleni nguMr Bones, umfana kaParaffin, hayi thiwa mature ngeage njengewayini, hayi ngiyavuma sikhipha nto Ayaphila hayi umsebenzi siyawubonga siyawuvuma, hayi osolayo orosikubize futhi yabesola nje zwakhe yebo. Okay, awungitshele bhuti wami, nanku uyabona manje ukuthi okuyinto lokhu sokusidisturbe kakhulu man. Yikho sidecide ukukhona ngangcono abantu sibalande emakhaya. Yes, angazi ikho ku right or siphambanisile. No, ku right kakhulu, asila ngenye indlela ukuthi singayizayo iyona le kuphela ukuthi sikhuliswe kwakithi ngakho. Akula ngenye indlela phela. Hayi number 1. Angazi ukuthi kupho kuyi1 ongafuna ukudlulisa emakhaya. Okuyi1 nje kuphela. Ngenxa yesikhathi kodwa nizaba mfitshane kodwa indaba yona ihlezi inkulu kakhulu kuphela ikhulu. Mina into engayidlulisa emakhaya ukuthi abantu bakithi besupporte kakhulu into zakithi. Mawuzo supporta into engasiyo yakini uqala ucabanga ukuthi lo muntu umsupporta uyasupporta yini ngakini yini. Wow. Ukwenzela ukuthi la ubekwazi ukuthi usupport umuntu osupporta ozakusupporta la wena. So abantu bakithi sicela ukuthi besupporte kakhulu into zakithi ukwenzela ukuthi kukhule sihlale lathi singabantu abalamandla siyezwa yibo. Okunye futhi engizokudlulisa futhi ngeza le album elifutha amalanga ngabi ke elesi7. Hayibo. Elesikhombisa. So behlale belindile ukuthi hey so icorona disturb ngalutho ebhodweni. Khona phana mase sikubo level 1 zabuya la album. Phela level 1 ngaba nestuff. Akula problem kodwa engikutsho ukuthi njengoba ubona nje icorona lokusasivalele ngiyalipheka lisebhodweni. Hey kunzima. Hayi bhuti wami lapho usumphambanisile lapha. Lo nyaka oro
ku level 1 awu level 1 phela kala guarantee khona apho kuzoba no level 1 khona awutshela abantu ekhaya Alright, ukuthi hayi hayi. lo nyaka ngawa ake ngitsho silonyaka ukuthi kulonyaka kodwa ke isikhathi mase sivuma ialbum siphezukwayo siyayipheka evutha amalakabi okay wena lapha uju sakhwezela nje yeah asakhwezela umlilo ene imali lokusasivalele kanje yazi ukuthi kuvuthwa kakhulu bazanda sokusoft